Hey guys, welcome back to another video. Mayam ay na matam kay mamangda ay experiment ng toning bagi duga makeover toning bagi ay nagi samje blonde sangja khibane ado hajik se agi video gi comment sing tagi subscriber viewers kaina agi some colors engon de amna picture de sindopio na mayam happy ba thengna jare aduga mayam na happy su happy bane aduga agi oina su hajik se amuka change tawning e some colors e aduna ngasi je ay black color sangjan jaragani ay sana sangja ke ado ay nang asi use to zagadariba product asi Ghostrifter ki rich cream ni masi ay na dukan naman dagi laser ko ni masi ay nang gani aduga brush se hair brush se laser dry na ay toothbrush amana use to zagani duga sigi bawo sida hapaga to zagadawani ana hoji mayam ring minerasi da tare mayam let's go into the video hoji packet ase kaksaragani kaksare hojik manungda yauriba product sing asi thopigani packet ani yawi packet ani ase half kadavani ka aga sorry hojik ani suba packet ase kaksare ka half sanjare hojik ani ase mix to bigani ai gi baw se khara chawan khare ai gi quantity se ga ying na ba kanda adubu adum taw ta bani hojik mix to bire ana hojik mix to bire matunga hojik ai bathroom da chatlaga sangbiragani Hi, hujik ai samje sangjarage mathak sangaga makhaje khapele ba aduna let me try hujik sumna sangbirani brush na tapna mapanlong side ta sumna inner to outer sangbirani kaya kana masuje ta daw thi mande ana khamda aw thaida ko basang ka ta mo mane let's try Sangbo loisare ado hujik ngahak ngai ni gi manung sida ai Multani face pack semjage aduga ngasidi ai mai se Multani khrat taige aduna hujik myam ni minerasi mayam ai hujik Multani mitti face pack semjage powder do ising hapaga sida paste seme duga sina tomato juice ne duga sida lemon laisare sigi tomato juice siga lemon siga the puna mix towarga face pack sem ga doine tuna let's see we've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, ai sam thadok jare khara di black oire ma khara ler ga amuka sanga kanda pura oirni na thajai ado sigi look sidi comment tawrage mayam comment haibiramo aduga hojik aina ngasai prepare tawjagi ba Multani mitti do sangjarani aduga nungai natumani fitadi let's see mayam hojik ai Multani mitti face pack sa taijarage aduna mayam hojik meeting taminasi hojik face pack ase tairba matungda mai ase thot lawargani mayam su Multani mitti taibiyu mai ing lawbane taidaba kuire do asidi Saturday orbisida taibani
mayam huzik table loizare huzik wait mayam huzik table loizare ado kangdri phawba ngai birani aduga thado ani ngai ringai da huzik ai achapot ama chabi gani dana huzik mayam yingminarasi mayam huzik ai yam kana ngangba yadre ya se ka thokpa yadre yam kana adubu matam ngai boina achapot se am chaninge dana ai huzik french fries ajagani mayam ai mai ta thokjare mai ta video de uchadre ado simultani mitti se table or kanda mai ji khara ing lawne bako adubu week amada anirak kumba use tor kanda effect phajana khangam bane ado ai jin hangai sangda bagi tawte ngasidi tawjare mathang numit nini humni muglarga mukka tawdoine mayam tawbiyo ado hojikse nungdangi pung 12:30 tare ado tumjam tumninge ado tumjerage video se nungai bragati mayam like tawbiramo comment tawbiramo ai channel subscribe ti ai channel subscribe tawbiramo sing subscribe tawbiramo subscribe tawbukanda bell button dus nambiramo video ase loi fawbing bagidama thank you very much mayam ai hose hair color change tawjare ko aduna mathangi video dom thenarase mayam bye bye take care